Haike ayang kilai kami fasing Bangladeshi illegal immigrant document kerei tini tewasa mas manjak jau karo tukjagi Tripura. Amo chengkok tumani bisingti shawimangka haike kebangma je border ariwo manjak mani amono kaisa salia Tripura kebangma je bisingo habi fainai border aritige parangi fainai amorok manjagi tongmase burung ni tongka haike amorok no tebu inquiry khaine ke busuk zon manjak no amke wanchugui pen mani haisi haike amoni bagino kebangma Tripura ni bororo demand khlai tongo o jagani je Bangladeshi illegal immigrant no rotugui kari honani bage tumani bage himale 19 May 2025 Ministry of Home Affairs haike central government ni bisingti jedagi mungdajamani Bangladeshi illegal immigrant je Bharat haktor tongnai borono joto kariwoi verification khaibong document kering ka hore nani nei haipana se amo Tripura khajigyang tongo te onyo kubuni haste Haryana Delhi Rajasthan Maharashtra Gujarat Assam hairok kai kebangma ajaga Bangladeshi rongno verification khlaiye borok je illegal babe tongoi tongmani thairong no sobai baye kebangma Bangladeshi rongno no Bangladesh o tesi phiroge hor kahani chengkok tumani bisingtei nukjaka haipana a samung tabuk bo Tripura khlaije ko haike central government ni bisingtei haike Ministry of Home Affairs ni bisingtei 30 days time limit rijangmani a samung rok khlainani bage tabuk bo Tripura khlaijagya haike a samung rongno tuino Tripura ni khoroksa Tiprasa leader Tripura Legislative Assembly ni khoroksa MLA bo amonotui kebangma borok bai kok sawi tongo haike norong nukhuna amonotui bo rajyapal haike Tripura ni governor haste papa na hinmani chengkok bai ka amorok bai bo borok bai bo malai mani bo o je topic no tui Tripura tabuk bo samung khlaiji yangi tongmani Ministry of Home Affairs ni bisingtei dagijangmani yagulobo tai bo kebangma kok tuma thumnai rok bai singjangmani yagulobo bo interview najangmani yagulobo bo o kok no sawo je Tripura ni kebangma thayo Bangladeshi illegal immigrant rong no o jagao colony khlai tonijak amorok no a jagao inquiry khlairnani verification khlairnani bongni document rong no taburong de Bangladeshi illegal immigrant rok Aadhaar card voter ID card salamka a jagao borok tekasa document nangmani amono tamo rui borok amo document salamka Aadhaar card ration card PAN card dok tabung norok voter ID card salamka a jagao Aadhaar card tai ST certificate hairok nangmani PRTC hairok hage amte haikeno je o ST certificate khlainani bagai a jagao borok tai tamo document ui borok a jagao khlaikya hage a jagao kuno manjak liya a jagao duplicate khlaikya borok rang roi hai ere hini manjak hakai a jagao tai kunfana supporting document manjakli angakai borok Bangladesh ni phainai illegal immigrant hnei sawoi mane a jagao borok no Bangladeshi hnei romjak sinaita hake baksa buksu to legal babe phayo angak legal babe phake to borok kebangma a jagani document rok borok card khlai to marok borok odesh phainani bage kagos khlai to marok amarok manjaknai hake borok illegal babe phake to o jagao kharisi phayo angak borok Bangladesh ni certificate babe direct a jagani voter ID card bai ba oros lamana sa hage amte haike na o jagao borok duplicate dangroi slamga ka amo haino manjagi thangnai ulo hage amono verification khlaina nango amoni bagin nor nukuna saronji chong hairong no kebangma je kotor officer BSF ni kotor officer tai Assam Rifle ni kotor officer DIG rok bai malai bani nor nukuna hage kebangma je media rok kok singjangmani yagulo bo ante haini sawi tongo hage dei kubuni haste rok je verification khlaijangma bo amte haike na khlaijago je bongni voter ID card je bongni supporting je document tomone amo tomori khlai taborong ni bongni voter ID card hingka a jagao Aadhaar card tai ST haike SC certificate nangnai haike amoni yagulo bongni o Aadhaar card haike o SC certificate amo supporting document haike bongni amoni logio tom document wi khlai amo check khaijangnai haike amoni logio tai amni ke check khaimang last to kun phana manjakliya a document tai kun phana supporting krei haike amo niya gulo borok illegal babe faini hne borok no declare khlaire rejesne Bangladeshi hne hake amte haike no o kubuni haste Haryana Gujarat tai Maharashtra Delhi Rajasthan Assam o haste rogo je Bangladeshi rongno rutungmane amte hai system kaino rutukjago hake chinoro khai kun phana samung khaijagya the Ministry of Home Affairs ni bisingtei dagijak district wise detention camp salam de of Bangladeshi illegal immigrant no toni woi inquiry khlainani nei bongni document no hake bongno Bangladeshi manjaka kai o jaga o toni nani tabuk to kise mise Tripura o khorasa khorongni leader kok salaika saronjit ni bade haipano tebo Tripura gnangai o kok no tebo phuare nani nango haya sak o Tripura o samung khlaijak lang hayanga ke busuk Tiprasa rongni je forest land tomani omo o jaga dokhol khlaijak borok no colony roi toni jangno amo pura illegal sis klayo samung borok illegal no legal haike toni haike omo ulo colony rok tai 10-15 bochor ni yagulo ngakai nang omo jespan hona naidi omo no horimi yangi thangnai haike tabung no jora je
Bangladeshi illegal immigrant tongi tongnai borno document check khlai honani hayake borok o jaga tei bosor bisi oro tongi tonghaka borno tei horimi o jaga o hake 1971 je or hanya rong borno rok tei jeske pan honan hin sai tongdi borno tei horimali a jora o honan nangmani amoni bagino chini leader of Bangladeshi illegal immigrant no honani bagi joto kok thansa khlai Tiprasa rong no milirwe amte hai kok sawi tonghaka samung khlai tonghaka borno support denan nangbo tomani bagi himale omo je hapang tongnai chokhaya pano kwbangma Tiprasa rong miliwei je police rong no district wise DM rong no SP rong no borno complain we Bangladeshi illegal immigrant rok sawi mangakai omono bong ni bagay je kuno khanya ni bagay ব্যবস্থা khlainani amo Tiprasa rong ni thani no luku rong ni thani no haike amo ni bagay bo illegal babe je phanyai es tifanong tongtung es sifanong tongtung bo thorpang tongtung wanji phanong tong jes panong tongtung bon horna sinango tomani bagay himale legal khe phaiman nu juda illegal babe phaimani ni juda tomani bagay himale legal khe phanyai amo nus nukja gala khaisi amse ke problem bo create amo document rok salamna hai irai rok amani bagay ajagawa amse थांनानै मुसुक जायगा बररok हागे illegal babe ngake platcha faidi rang redi document mandi or tongdi amte hakeno tongi bisir bak sanan thang gor illegal no bangfiu legal ke phanya ngake grisi ni semano hake amoni bagino joni Tripura bo tabo amorok inquiry khaijang nangka joto borok kokti sanen nangka chini leader rok je tongmani joto khoroksa bat koria bo jesa party ni phanang tongtung kokti sakakai bo sakhe pano or illegal immigrant no khojangnai hake wanji bo songrok bo je agini fight tongnai ro jotono je illegal ya bor kokti sakhakai horjangnai hake amsuk sawinyo o video no muthak chinai norok bahaima tong phla asam khlaijangnai nangke tom khlaini nangno amon norok community bisinti ki saharmano hake o video no sajak like ready te share khlaidi kwbangma je chini Tiprasa leader tongnai rok jotono o kokno tui sabanyani ingthung hake jotono kaham tongbadi hambai khulumka।